Амарсан күндөтө телехаракшат танаян карылды жугурту хылгыхын мане элжеті дамжулға. Мане бурят хылбышыге ирдымы шыглылды аномастика гыжа шыглыл бигеші. Ины аномастикын ихи тавек шытхада хыдволны выхыда хылбышыге ирдымы доктор, профессор Анастасия Григорьевна Митрошкина, хылбышыге ирдымы доктор, профессор Людмила Владимировна Шулунова. Анастасия Григорьевна Митрошкинаға туругор, ана унгрыкшы хайрменға хорин табыңына декабрь харда, зон табын жыл унгрбы. Людмила Владимировна Шулуноваға туругор, муно на февраль харда далын табын жыл унгрбы кеші. Муно дырымны маны дам жолға, еді үрдімтіде хыхын хырыкты зарелықтына. Маны әлшіт хыдбығы хыды. Лариса Батоевна Бадмаева, хылбышыға ирдімі доктор, доцент, буряды ирдімі туы, Моңғыл будын шажың туғыт шодылы хүрелінгі мұрғы жылтың. Иредвені, тегет үрхуға көріне екі хорголин, буряд хылбышыға кафедрын доцент, хылбышыға ирдімі кандидат, Семенова Виктория Ильинична. Сән бәна? Сән бәна. Күндіті Бакшанер, монодер бида нерешена Анастасия Григорьевна Митрошкина тухе ямар ирдем тым байга гешеп, ямар бакшы байга гешеп, тегет биринин байхын баханы ныгыр булхаймда Людмила Владимировна Шулунова тухе хорылтхымне тегет бида тантыя болтыда архуге гурне их хорголи дургын тугыскыкшыт Анастасия Григорьевна гашавинрым болнахым бидда. Тегет нын турун Лариса Батоевна танда хандые Анастасия Григорьевна гайгыр булы тухай, намтыр тухай, маны харакшытта хоржугитта. Анастасия Григорьевна Митрошкина габия солтай бакшы, расин элиты ирдімтің. Эрхуге гүріне екі хорголин профессор, хылбышғы ирдімі доктор, менгі юнзун хорин гоне, декабрин арвын қойырта, Ирху можин хашык эмге борлен ютакта Григорий Сабахаевич Митрошкине донда шадылты гыр болыды, ина алтын дылхеде мундылын тухтейма. Менгі юнзун қошын долоңғында амжылттайғар бағы голы долон жылы хорголи тихіді шыкым гыдык вега школа крестьянской молодежи амжылттайғар доургет Улан ода Мурашкин Григорий Иванович гыжа нағасында ерімбені. Саша тыр ердім хорсыла урғы жылы олқы гыжа. Тет удырто Настя бышык тарақшар бұр маңғол лес гыжа тірестіді ажылқыдық веға. Тет удышындо удышын донда хорголида хордык вега. Тетин хорголя амжылтайгар дургет, менга юнзун душындыгын онда ирхуге горно-металлургический институттар бена. Тегет уже ден агуиха исыгын ден хилхын бега. Тегет тыроне сентябрь харада бухы деды хорголин ойотыдайы колхоз илгедік веға, таря хорялғын ажылды тоғыл қайын. Настя Митрошкина турыл бұрлы нютаға ошамбайна, те тынды ерхіді нютаға архиді бригадир артабен байна. Теге түрі сақ күнді байғада, дән дажыр тұлып дұнда найыржы байға, Тегет бұхы олынки бұйтай шол армияда татықтағын тегетлі худоды ұбыт құқшыт, үхінірнуд бағы шол олын байға. Тегі ябышы бригадир Настя ехідіп кетегір, ордылстайғыр құрдылдық байға. Тегет тема түрі жыл, Кропский нермышты колхоз борлен ютағын. Әмік соғы үйген тұрың таряға хоряғын байға. Еді мұшырар Настяда нютағархидың маны колхозы тұрулықшы балыштағы. Текідін бұлғын Настя қылы ұғыда
би Саша дэдэ хоргуулда орха ханаа табгажа. Тэгээд ирхүү ирээд Саша хора тэгээд харин өөрөө хөлхөх хорходо Анци Григорьевна хылдаган сак техдэ сакла хату байгалда ичхэ юмын хомарда удре 400 грамм хилэ мөгдөг байгаа стипендий бага бышы ондо тэтгэм живы. Тэгээд им ушарар Анастасия Митрошкина улаан удатырына сында ошхабаты болгон байна. Тэгээд улаан уда ирхэдэн сылынгын аймагы комсомолы ажылда хабад болгон байна. Тэгээд их ордостогор депутатыр ажыл комсомолы ажылда хабад хадын Менга юнзун душун горвонгоне июнь харада сылынгын аймагы айкомы вылкасемы нигдихе секретарин албан тушалды томилдан байна. Дихы депутатыр ажылдык байгаа. Депутатыр тет менга юнзун душун дурбун онда сылынгын комсомолшут трамартынга удырнутта тарих хөрялгында колхоз ажылда хабадык байгаа. Тет мөнгө зос олот тырсырыгы самолет бутехин мөнгө хомолхан байна. Тэр ардзон мөнгө суглуулж тэр танк үеха самолет юм яадаг. Оринго мөнгө оруулж байгаадла бүхий тул ардзонлагатланда югорлддаг байгаалда. Тэгээд тэр үед Настя Митрошкинаға нырда Иосиф Виссарионович Сталинға телеграмма Хуржиирова. Ямар хонин. Самолет селенгинский комсомолец построен и бьет немецких фашистов. Тэгээд дәне дурхыда Анци Григорьевна ирхуғы ехы хорголин бурят хылы бышыге тахакта орахын байна. Тет индишия хорхыда баха ехыл амжылтайгар, депутатагар, комсомолы ажыл хыдыгвайга ютыр. Бурят до хатыры ансамбль имхитхын тыр парткомы да баряр. Ехы хорголда университетто. Ехы хорголда. Тет ехы хорголя дургет ангарским балан ирху можен дондо хорголнута орат хылыба литература загын. Тегет менга юнзун жарныгын онда юнгажа сыдвер хашыгы зулхым бурядуде нюта кылын тоха сыдвер сыдыпты зарёлгын хылыбы шыгердеме дит доктора диссертация хамгалын байна. Анци Гатхарадусхыда Анци Григорьевна бухына харатыры ирдемы де служа явалда. Тегет менга юнзун найын юхунганда хылыбышыга ирдемы докторы диссертация хамгалын дохтейма. Тет гур болын хылыхыда нухрын наханын нухр Прокоп Михайлович Шулов гыжбайын. Тегде баха оро ихо хонин намтарте хорётан удар, ошатан удар бурят монголы олысы комсомолы нигдихе секретарь байын. Тегет сулгында рот кылымады бухи залу наятынды унгыргын бен. Тегелтінді үрі бірхіде түрі хамалғыны ойе дажа ғарғын. Тегет Шулновтың ғорымың үхіуітті данары ғыжы ехі басқын. Тегет Рубин Прокопьевич Хувонин, Нина Прокопьевна басқанын. Олың қойыр ашнырты, олың зенірті. Хувонин қыда Баха Ирхуга университет, радиофизик факультет туғысын. Бөрін мені сұқта орағын мане однокурсница валха. Хылыбышы вердімі доктор, профессор Людмила Владимировна
Баирова, мұны Шулнова гэд ябахан. Тэгээд иха хун кылды хуне отанаханда горовын зойл иха нулогыдык. Ямар гыр болды турныпша, хым бақшытай байгапша. Тэгээд ямар нухыртай байгапша. Нахне нухыртай. Тэгээд горовын зойл ана дусқыдым ансек гүргөрні иха жарғылтай хыныр байға. Тэгээд лағо юте хэм бақшынартай үрдімен құтылбірікші гармадын саранч санжайы байын. Мане Моңғол торғыта ардуден урда харха Моңғол шырдымтын кешапта. Тегет хэң нұхырты Прокоп Михайлович тет хоғыдың ашнырың баха үрдіме харғағар ябын. Слава Вячеслав Рубинович, Ирина Рубиновна хойыр баха техническа үрдіме дит докторнут. Слава... Ну, его дымална, Настасия Григорьевна. Слава мане үрдіме тутта физический институтта ходулдык. Ирина Ашавасханин технология мане Зунциберин технология ба управление университетта бақшылдайма. Тихде харадус хадымнені бұқы гырбулын туғы харадус хады болтада дейді ғұрғолі тәйін от ұрықшағына тәйтім сықайтын қобайын ғыжы ойлғанып дейті та тонзып қылны та Лариса Батоевна ғорвын зыл ғыжы арғы қой хүнетірі юнда долтайттық ғыжы. Тихде ямар гырбулды мұндай қопшы, қайшын ғыжы құму жылық дейпші, тегет ямар ғұрғолі қепші, ямар бақшынырты яға хурапшы ғыжы, тегет бағана ханай нұхыр ғыжы ба, бәді қайымда иқы темізу бейім қылымда. Тегет наға жоғар Людмила Владимировна тағаны кідеугі қылғанаты. Людмила Владимировна бірін бәйін Ансек Григорьевнаға. Хұнғы баға қылдық маңғал көте. Хұн болға бағаға, хулық болға ұнғанға. Нере хорхада гата ана дусхадымны людымны ихлы орықшағанаты едіп хитті бірхі ғоныр хубылғын ойотын жабағын. Тегет Ансек Григорьевна харат узоймапда шылаймапда. Бақшынен баға. Тегет нехіңлі басың үрдімі қарғағарлы япқа шадалтайғы жайлығат. Ю зад хыдығын аномастический кружок имхитхет ойытыдары. Бәді бұқы баға йотыт яптығымде. Кеттінді үрдіме ю баға қорылдануды имхитхықы. Тегетінді олың қотнуда үрдімті кертік вәға. Кет қажауғарын зал вәға түр күржоғы гүшут ойотыт қабатық вәға. Тегет людымне ғорбыты курсо бұқытыры конференция хабады жихиле Москва штык вега еще юта хатнудар тегетла и даба Немаев ты дохойрла Батане группы. Мане суктавархан однокурсник даба Дамбаевич Немаев тухын ирдеме доктор Бурят Оксата тухы шинжилхан хонин намуды бутехин. Тегет бағыл түрі менехан қада бұқы наханнен түрі хорық шабиндаренға наханнен замайы гетла заажу гүдік байға бақшы гыжы. Тегет биш баға шабин болқып, иқы хәқнар ханжа япты гібе. Тегет үрдіме курсовай бұшылды гын. Тегеттінді бағатыр үрдімі шындылғын ажыл екінге жапты. Тимуда. Тегет үні күржоғы олың үрдімті дғарғын бәйна. Нүрлеға хылыбышығы үрдімі дид доктор Цымжит Бадмажаповна Базарова. Табайныта. Хылыбышығы үрдімі дид доктор Лариса Цымжитовна Халхарова. Жудым
Виктория Ильинична Семенова, Сыгылковна Асорова хурхантож. да, Асорова, Людмила, Елена Константиновна Шаракшинова, Жаргалма Маюрова, Ирина Ламажапова. Ирина Александровна Ламажапова, кандидаты педагог РДМ, доктор Ирина Бажнимаевна Немаева, Саяна Викторовна. Саяна Викторовна Шайбонова. Доктор Саяна Викторовна Шайбонова, муно Зунциберин Сойле Академияда ажылхыр бақшылжыбайна. Теге тухын РДМ доктор Зоя Александровна Шагжина. Кет олың ошо. Тир Саяна атсанавонгне бахорхун бенеш. Хамана делин дурго. Ошо олың хуни мырлы көбде. Олың ирдимтид бирхи бакшынар хугар. Журналист. Тегет Людмила Владимировна Анастасия Григорьевна тохе хылеха баха ихымыргынныга Монгол торгатне мыргын угуби. Бен шагнатуда гайхан бе. Нейрештим хадагы жагым. Ихнере хайхын шарайды хун горвын жыл жаргыдак, жаргы жагудак. Ихнере хайхын абарезанда зандын гошын жыл жаргылта жагудак. Ихнере сысын мыргын ухандын горвын уя жаргыжа ходак жы. Ямар хайхын сысын угудыгыш тимуда. Залошылды ордор оршула хаима. Благодаря женской красоте, мужчина, видимо, мужчина счастливо живет 3 года. Благодаря доброму нраву женщины живет счастливо 30 лет, то есть одно поколение. А благодаря мудрой, светлому уму женщины живут счастливо 3 поколения семьи. Ямар гүнзгий ухаан нэнсо сысын мыргын юм байна хэнда. Это хайр гатла сысын мыргын ихнэрнүүд лвайга гэж. Хэнда Лариса Батоевна нэрэ гэр булы харадус хэдэмнэ хэдэн үе жинин бэрингээд ухибүүдийн ашнарын гэд харнах юм да хуурдэмтэд тигдэ нэрэлнэ танайхылхын Монголшыдэ юм гоё сысын угы их зубор айлыктор байна да. Тэгээд Виктория Ильинична та Анастасия Григорьевнага баха шавини байхын аюут ним байхын тэгээд хажуудын хөдөлгөн тэгээд аспирантурад хуурхан тэгээд ажлаабшхан байна хэмтдэ тэгээд таны ямар хайхан дурсалгы байна гэж багш тухайга. Лариса Батоевнага хылгындын халты нэмхэ. Дэне уйды хэдиша вот хүнді ушырсакты хүнэ абаризан қарқыдан байна. Ямаршы ажыл хэхэн байна. Ямаршы ажылда вот бірхі байна. Колхозы ғадур ушу нэгэ хэдэ уйсо загашады алзу барит худылдык байгаахан там какая-то промысловая хатусаг байгаа гэж да хашигтого үгүй алхонда мокта загаштай өрөөн тренд тухай а вот шалайды гардык байга зага бардык байга хэдий хүндэ ажил байга гэж тэгээд ямарша ажилда дарагда вэ хода хэнзанте дуулат явдаг байга. Потом уже хукшун балхадо тере урдане до нуды халта дулакшахан. Хандык байга. Бидолагып. Дулдык байгахан. Ехы байыртебе Анастасия Григорьевна те залгажа, танилсажа, тима ушырты дералдаханда. Бакшы байхада, шаңгахан хун байгахан. Эрилты те ок маггахан хубут басгатта дургуй. Бурят хугды яп хадын дурте байдаг. Бие барят, хуны койна роуер, хуны дуртоуер япкада гойо гэт худаг байгаа. Тигти гэт хото захав. Анастасия Григорьевна
дипломым хутылгышы байгахан тэгээд кандидатская диссертациян хутылгыргышы байгахан. Оренго ажылда эрдем наукада ну дашуржар хүн байгавшы да. Тэгээд трендерхэ болжо аюутна бахал ну тэр өрөнгө эрдэмдэ хөвдө Дуртай болгоо. Вот. И Хонёрхуулж. олон зоны дахуулан байгаалда. Мөнөө болтор эрдэмтэн болоши гуйха залха ну ямар нэг талаараа там тусгай нэрнүүдээ тухай статья юм биш сүлдэр тэр круглый стол болохдын Алексей Яковлевич хана хамжида но эрдэмтэн болоши гуйха мөнөө болтор тэр бурят заншалнуудые шинжилдэг ну үлдбин хонин юмы быше тавдаг мингл явдаг все равно зал хатрины ханат явдаг бакшия мөнөө болс бахал хүндэлдэг ханаддаг ата нэрлэдэг де Ямар ч үед хорхон аюутад бие нэг группад хураашгүй хаху хамта хурап тэгээд нэг юун шинээр явдаг юм бид да хараад усгада хаан үгүй хүүгээ их хоргоолда ага хааш явлан хурдаг байгаа бурят улсаа уйсарда хаан үгүй хүүд хорхо тэгээд Анастасия Григорьевна тетр бид практикада явхадам не хаанаш практикада явхада хо аюутадын хо шавнырын октад авдаг багшам не ирээгж тэгээд мөнөөши хараад усгада игэд хорылдыхда Анастасия Григорьевна, Надежда Осиповна гэдла бухэ багшнара ихэл ютегорла хэхнарла аюутад тэрүйд байхан аюутад мөнөти нахтай болж байхан зонгэ шавтида хо ханжи явдаг тэгээд Анастасия Григорьевна ханадусгда нэрэ хшэлэ хэхдэл саб явхыхда өрөөгэд сэпсэхэн юргатэй гэдла шангар доограадла бидний баха хургадаг юун хэш ебоек тэгж Хана ямар муу юм хэндэхэм юун хэ шэнгүйгөрлө гэдэл намоос хэнкэрэгтэй намоос хэнгаа гадуур баха үхүү юмнда урагшаахнаатай хуу юм хэх яхад гэж тэр хатар наада биднэр баха яадаг байгаа юм ба. Сохиодаг тэгээд бид тэр агит бригада болоод уйсардага эмгаар баяндэн эмгаар явж тэр ард зоны донд концерт юм харуулхаш тэгээд тэр дөрвөн тэгш багш байхын гэж хэрвэн. Тэгээд Виктория Ильинична таны энэ эрдэм шинжилгээ ажил Анастасия Григорьевнагаа хөтөлбөрөөр бүдхэн байх юм да. Тэгээд юун тухай ажлаабш юм да. Миний ажлны ихри туксатны обок нэрнүүд зориулсан байна. Бахал Анастасия Григорьевнатай өшөө аюутан явхада экспедицер практика, диалектологическая практика, алон району, алон эмгар ябаханде. Тэр вот цугулхан материала диссертациясы уж шинжилгээ. Хаагур тархамбы, ихридут ханха, хилхамбы гэж. Юун ну бурят хүн зоны абок нэрэ юун дээрээ ундылж би болгомбы гэж. Тэр ну нэн түрүүн байгалийн үзэгдэлнүүд бөмөргөлээ элдбэн зөөнүүд дээр үндэлхэн ягаад бий болдог ба гэх юмтэй автаханш нэрнүүд орхон байна юунд андоо хари гүрнэ нэрнүүд ирэв хэшингэт ирэв гэж тэрэн тухай хүндэт багшнар хүндэт эрдэмтэд энэ бурят хылы бышиг шинжилгээ эрдэмдэ аномастика гэж байх юм да. Тэгээд энэ бурят аномастикын хит тавигш Анастасия Григорьевна Митрошкина болох юм да. Тэгээд зүүн Сибирийн бүхэн энэ регионы бүхэн аномастикын хит тавигш болно гэж зүг ойлгоно бит. Тэгээд Лариса Батоевна энэ аномастика гэж ямар шиглэлгээ шүү юу шинжилдэг гэж баха манай харагштай хөржүгтэй. Аномастика гэж уга ген турун Анастасия Григорьевна долгон байна бит. Тэгэхдээ нэмнэ лата хылнэ гархангуга онима нэр тэгээд тэр аномастика хада олын гол мөрнүүдэ хүнүүдэ обгуудэ
нэрі шынжилдық үрдім кеші. Тегедіні байғыл шадырхи регионы аномастика үген тұрың шынжилғын профессор Ансек Григорьевна Митрошкина кеші. Тегеде Расигмеде же үрдімтің аномаст Александра Васильевна Суперанская, Анастасия Григорьевна корифей аномастики Байкальского региона гажнырлыдык вайга. Иғы ғайыр. Нейреші тема. Иген тұрун гедлі бурядуде нырнуде шынжылғын. Тегетін зуын Сибирин байғыл шадыры нетоғуде нырнуде топонимика топос это тырғазар онима нырыгыш. Газар оғыне нырыгы мұтқыты. Тегде түдне дүнді баға олың халанут ведік аронимы. Хадоолын нырнут. Гидронимы. Оған мор. Гол мұрнуде нырнут. Гіхіміті олың тегет. Ехі ғанын тегет космонимы гет бәға. Одымышнуде нырын. Тегет антропонимы, антропос хун, онима ныры, хуне ныры гыжы. Тегде бүде жыл бүре практика дағардық вәғапте. Лингвистическа, фольклорна, тегет бұқы бурят не тоғыдар. Үні мане бурят хылы бішіге тағы ойотытта, мане бақшынар Ансия Григорьевна, Надежда Осиповна Шарахшинова, мандуды бурят сытхылты хумужулжы шатангыжы андыгве. Бедина мане бурятское филологическое отделение гыжы нырылдык, доргыгын зоң беди ихы омығархажы яптыгыпте, байырлыжы. Тегет нереш егетлы ихы классическое тыры, университетское үрдім шудылғын бәйніпте. Тет қажуғар орынго хылы, орынза хел, фольклор, туғынуды егет шудылғын. Тегетлі мұны бұқыны Ирхуға университеті бұряды хылы бішге тағай дорығын айотыт. Ихыл хэн сашда гетлы птейте быйып едым жыжы гетлы бурятардын арта тоғыте яптык жандыге сойыл юндың болбысылдың ехі хоббития оролын кеші. Оролыш явна мане ехі интимне орголин бақшынар тегетінді хіне дұртқағаны Петр Айрзанаевич Айрзанаев дұрғот, университет дұрғот. Бақтаны группың ойытың. Бақшар құтылған орголин директор, завучар. Тегет Мыдыгма Жамсоевна Чемитова хушың үзірет онды орголи дұрғын. Баға бұқы нағара комсомола жылды ева. Бақшың азарты мұнош е амжылтығар сойлы бәшінді намай санды амжылтығар жылды. Тегет Нырлы журналист нуталың, түднетінде Юрий Алексеевич Маноев, мұны ұғыр байғылы Хизары, ұғыр байғылы Хизары, Хизарты түнді ажығодық, бұшы жыл ведік, ехі ғанер. Тегет Дарима Балдановна Бальжанимаева, Баханахара журналистар ходылығын. Тегет хың цидындамба Бадмыцеринов, Одолын сойлы, Россияның сойлы ғабияты ажылтың. Бұхы нахара редакцияда ағыда ходылығында журналистар. Тегет Аркадий Архипович Анхонов, Баға юне үрху можда ихымыды же. Наху ханта танте хорхын. Хома ханта. Мане группа иху ханин группа. Уникально. Ихы будем шолтара олзажа. Валерий Инхиреевич
танха халта ахы байгаа. Монголдо нахан саахудлын ким болдохоно бахал дургу. Би хордыгын. Манай отделение дургу. Постарше. Вообще манай отделение их үрдімте союлте хунут гархан Василий Царевич Найдаков, Геннадий Доржевич Басаев, Михаил Иннокентьевич Тулоханов. Да, Михаил Иннокентьевич Тулоханов. Валентина Царевна Валентина Царевна Найдакова. Найдакова Хорхан. Тегет Тарас Максимович Михайлов. Тухын эрдемэ доктор. Трофим Алексеевич Бертагаев. Трофим Алексеевич Бертагаев. Николай Хасамоев, Николай Данилович. Ой, Николай Данилович Хасамоев. Толқы болу хада тірі. Мане отделениен юм болхадың, ая болхадың тірі душын жылдың, тавин жылдың, жарын жылдың кехеймді, давын жылдың кехейді. Найын жылдың кехеймді. Да, хулшын ехудырны найын жылдың. Тихіде тірі ю ғарғахын байғахын. Има ном бұқы туғысқықшы тұқайға, ары тірі тұрушын выпускығы хиледі, има ном ғарғахын байнын үркугемне көрді екі хорғолы. Тихіде тірі Тыды онда тыды хун дургахын байны хун ыробығын бішеті ханы худылғын бігет. Тетрені харадусқыды екі хоним байны. Юнды бұды выпусқы бұқын со ху үртімшін жылы талар кандидат докторнут ямар олын дургахын байны гыш. Ямар олын мүдежі орын захелшыд, поэдут. Мыл Самбуев гедла. Еще вот буряда академическая буряд драмын. Хоцанам Сараев Нырмыжте драмын театры, музей Дакша, культурологин доктор Валентина Дамдинна Бабуева. Их тегет на Суктауран Светлана Бальжанимаева, которая вот на ее комсомоле партийная желтояванком. Тыруиды партияң талар екі олон тыры районо, крано емді ямар олон бақшындар күдлігіш. Ойсердағыш харадусқы, дағыншке харадусқыды бағал маны отделение гіжі. Бақшынара ханақыда баға оғыдыңғы тыр тақ тұхай ханқыдырын көріні тегет. Нерішке маны бақшынары тыры хорғал тыры научили учиться гет хылды қимда. Бақшынар тыр хайшын гет номусқы, хайшын гет тыр үрдімшін жылжы хорқы Хайшын гіртір хорылсылда хандықы бұғыртыр бідінді нүгітті курсы хой егжі заға қаймда. Хун бұқынды егжі орын темінігі ондо хандыстайғар. Хун бұқыне нүгі шейлгі жыбайға ғыманы бақшыныры хана дұсқыдым негеділі. Сулоғы шейлінгі хулыр тахин тір консультацияда ерулжы тір кружок жы үлді бұйымы егет хорғыдық байғалды. Темігі тір залу хүн бағаға тегжі хорқыда, бүкіл нахын соғы тежі ажыл қыжы хорына. Үрдім шынжыл жоқ орынды қайымдады. Шамайш қақыды баға тема. Заншыл ұғығын бәніпші да. Ажыл қықы, депкетегер қықы. Тегет Анастасия Григорьевна мне бақшымны ғешапта. Тегет үрдім шынжыл қиталар, бақшыл қиталар мүдініпте ямыр байғап ғыжы. Харин хун заңғара танд бірі шавинин байғын хыр юнгыш қылқы бәні ғышыпты. Сегргорниха шаңғы бақшы байғын. Бәйді тегетла некта сапы ябығын. Тегді егі баға қошың ұғытты. Хұхюн, дарюн, юмды дарықтыды көйін. Бахатыр ирху хотта гэдла қанцы орайғыда қойырхын борят бақшынырта әмде. Тыдымне текді докторны девған. Текді бүде егі бақшынырара омғарқыжы яптығымде жыши абыжы гэдла. Бұқы юма дейледла, дарадла, да қойыр борят бақшынырына евалды. Алса үрдім харадлы ябам бұшы, ихыныр хуны шадыл бағамытты көйған. Иде бірхіда, талха Григорьевна балы барды көйған. А вот мехны идең, ұсылы амтаты ғаршын. Егіте бурят. Да, зарюта дылгура шегіхі, хәң меха абат. Хо мехия хәң, ямыр шаныр емі хомытқы. Болжынейіні юхыд. Турушынке бе
хараахан дэ. Аха. Гэртээ хүн өөрөө хэдэг гэж. Ганцхан магазин бүжин. Өгөөд ш айдол шин байгаа. Хуу юм шатха. Да. Дөрвөн тэгш. Дөрвөн тэгш. Тийм багшнарт хурхада өхдөө тийм болохоо баха оролдох юм шүү дээ. Вот и Людмила Владимировна баха тийм хүн байгаа. Тэдний тэр хоёр ханахада вот өдөр хөрөө гэдэг хэлдэг. Хадам жин ямар байгаа Людмила Владимировна бахал бэрин бахал тийм дөрвөн тэгш шанга бэрхэ тухаташ я үг хүрээш хэлэхдээ юм шихэдэ их тийм нэрэ гайхамшигтай тийм гэр бол байна уу да. Жин доктор анамаст бэрин баха доктор профессор тийм ямар олон шавинрые хургажгарга гэж ямар олон аспирантнуудын одол кандидат нэрзэргэдэн доктор ши нэрзэргэдэ хургоогэж мэднэ аргууг их ажил болох юм да. Эрэши. Люди нэрэл бэрх басхан байна гэтлээ. Югор хоршномор харваха волейбол наадаг юм деп югор бөх еще ю тэр пистолетер ботен тим секцияда явдаг. Пневматическое ружье юм гэдэг юм да. Тэгээд ламр тэгээд басхия бахатар хоршномор харваж хорган басхин ир мастер спорта мастер без лука. Тэгээд гэтлээ харахад их хонор ухаатай гэтлээ ябутунда юмд хортой нэг гойшохон юм гэтлээ хураа тавхаа нэг бид нэг я баяр мане соёл академи баярлаар идэ юутэй нэг амардаг газартай. Тэгээд тэнд амарж байгаад повер идэ шандаг хамган бозрамтайгаар юу шандахан пюре. Тэгээд люд ябутунда хорнана ягаад юу хэдтэй юм амдтай вэ гэж рецептын хорадамна. Хороо нөө тэгээд тийм ябутунда юмд хордог. Тэгээд хөлд эдэ батна хөлшин залуу үеийн эрдэмтэйгээ люд тэр урда харах эрдэмтэйгээ тэр эрдэмийн дэж хүртэн гэж хандаг. Залуугаар энэ диссовет эгэн түрүүн манай хүрээлд нэгдэн тэгэхдээ институт общественных наук гэж байгаа. Председателийн цэбэг боёчтой Нидамбаев байгаа. Тэгээд тийм хүн секретарь хэрэгтэй. Тэгээд ученый секретарь. Ученый секретарь. Тэгэхдээ люди болгохон их тэнд явж люд залуугаар их юмд хораа тэгээд цааштай гэдэл олон шавнартай болох нь их тоо хургууг шандаг. Тэгээд их некта жилда гэдэл хонор хөвөлгөн ухаатай тол нэрэл сүсэн мэргэн ихнэрл байгаа. Нэрш ен манай амурхахорлы байна уу да манай буряд ихнэрнүүд игж эрдэм шинжилгээ талаар ийм их гавья байна юм да ганцхан өхдөө тэр өрөнгөө тийм шиглэлээр эрдэм шинжилгээ ажил хэд биш ба ямар олон залуу шуулын хургаж ба тэр шиглэлээр хонирхуулж энэ аномастика антропонимика гэнэбдэн үхэн буряд хэл бышиг юм шинжилхэн юунд оруулж хонирхалтай болгож тэр дуртай болгож тэгээд цаашда дам уйхоо ид бахал эрдэмтэд цаашда энэ их ажлын шинжилж сашин дамжуулж шохонирхалтай тийм ажлнуудын бышигж найдахар байна уу да. Бид вот Антик Григорьевна ютут ханыш яваа тэр газар ухны нэрнүүдээр хонирхдаг дээ. Би хаяа баха намастикар статьянуудыг бичдэг. Решение вот на дэд онгастай гэнэбдээ. Ордор верхний березовка. Би ханаа юндана дэд онгастай борядар ордор юнда верхний березовка. Верхняя березовка дэд тэр хохотог гэж нэрлээ юм багш. Тэгэд хараад усхдам юутай онгос гэж юм да тэр онгос лодка. Тэгээд ушондо Ивенкуг байна. Василий Вячеслава Толисо. Тэгэхдээ юнгхэн утгатай онгоса
тэр сосняк гэж юутэй нархан мод. Дээд онгоцтой ганцхан тэр юу нарахад ургадаг юм да. Харилда береза үгүй бишгүй хоо мод. Тэгээд видим тэр сосняк гэхдэн тэгээд алдуу болоод березняк гэж нэрлээ юм хашта. Онгоса тэгээд онготэй баха винкийский суффикс тэр юутэй нархан ургадаг газар гэх утгатай. Ямар хонин. Тэгэхдээ бид олон юм мэдгүй байх юм дээ. Аргуу хэрэгтэй өрдөм шатта. Тэгээд мөн баруунтайгаар Ярославска Можорьевая тэр Алтыновка гэнэ. Байсанд татарнууд байгаа юмгүй гэж хорвое. Тиймнээ калтер Волга мөрнэргид дэше дошо тэр юунууд явдаг байгаа. Халмаг. Нэмане юунууд онгоснууд. Онгоснууд. Тэгэхдээ тэрхэн газарт юу тулдаг байгаа. Өнгөцөлдөг. Тэгэхдээ нэг алтын. Тэгэхдээ тэрний Алтыновка гэж нэр гараа гэж. Алтын Монгол. Алтын Монгол үг орд хүнд орно. Алтын. Алтын Монгол. Хэнда нэг бахшоо юм асуудал намд гарна шүүчка гэдэг хэлдэг юм да. Ярианы хүнд шүүч озеро гэдэг. Тэрний сурхайд нур гэж буруу оршуулна гэж хэлсэн. Баха өөрийн буряд нэртэй юм хагна. Тэрмнээ сурхайд нур гэж баха нэг ондоо нэртэй тэр нютгайзон ондоор хэлдэг байна. А тэгэхдээ бид тэр калька болгоод л бурядчлахда озеро шүүч ихэд сурхайд нур сурхай шүүк гэдэг нэрлэнэ. Тэгэхдээ тэр нютгайзон баха нэг өөрийн нэрээр нэрлдэг байна. Нэг хүнээ амдуу хүнд ороход уу, буряд хүнээ орд хүнд ороход залха төхлөө хувилгынх юм ба. Тэгээд утхын амдуу болно бахал Элохор буши болду гансал вот анамаснут терени шинжилже гүнзгий гор харжа утхайн олжа зүп тухай олжа болно. Тэгээд өшөө нэг юм нёдонд тийм нэг арсалдан болоохон улаан үдэгж үгүмнэ ямар юм нөө бүридэхэн ба юнгэхэн утхатай бүхэдэн нэг юн дээр проспект байна улаан үттэй танилцуулха. Тэгэдэн красные ворота гэд бишээтэй. Тэгээд бидэнд хонходо тэр зон красные ворота гэш зүб гэшгүй хөдөн бидэх лэбди красные ворота бишим авда үдэг ж голэ нэр үдийн юн дээр би болхон хота улаан гэдэг тэр хорят ушаднууд улаан гэж үгүй юм улаан. Тийм утгатай байх юм да. Тийм утгатай хэднэ тийм юу олног ивдэгнэ. Тийм материал ханаш. Тэгээд тэр проспект дээр красные ворота гэд сархнын гараа. Гэд бид их гайхаад тэгээд уушгавч. Зэ хэнда танта баярыг хүрхвэнэвэ им хайхнаар манай багшдар эрдэмтэд эхнэр эрдэмтэд хаимда Анастасия Григорьевна Митрошкина тухай тэгээд Людмила Владимировна Шулунова тухай им дулахнаар мөнөдөр дурсавбдя тэгээд энэ эрдэмтэдээ хэн ажил гэш мөнөөгийн эрдэмтэд минж язонда иха тохотэй үнтэй сэнтэй байх гэж тэмдэглэхээр юндэвхэд танай хөөрхөд ямар шиг юмнэ нэр баха өөрийн үндэхтэй байдаг юм да хаанха игэр нэрлэгдэх байна гэж ямар утгатай гэж их хонин тийм шиглэл байна манай буряд хэлбшгэ эрдэмэ юнсо дондан гилда тэгээд танта бахал их ажил хэмнэх юм да эрдэм шинжилгээ талаар багшийн ажил амжилттай хүсгэвэн хонирхалтай эрдэм шинжилгээ ажлнуудыг бишжил юм хэмда ардзоно гэгэрүүлж явит также үрей. Баярлалаа. Өдөрнүүд буряды эрдэмэ төвөө Монгол будын шажин болон төвөд шудллы хүрээлэндэ Анастасия Григорьевна Митрошкинага турхор 105 жылы ойда зориулагдаад тэгээд Людмила Владимировна Шулуновага 75 жылы ойда духурик ширээ өнгөрөгдөн байна. Тус духурик дээр эд эрдэмтэдээ намтар тухай хэн ажил тухай эрдэмтэ хөдөлмөрнүүд тухай тэгээд тэр тусгай хургуули тухай научная школа гэдэг дэнэн тухай элдхнүүд цогоо эрдэмтэд багшнаар хэлхэн байна гэш. Тэрний гадуур баха шавинарын хайхан дулаахан үгнүүдээр багшнараа дурсаа. Зэ энэгэр дамжуулгая төгсгөхмнэ дахин улзатра
Байырте.